oya bimeze neza Rugezi iracyari yacu nta n'umunsi n'umwe bazigera bayigarurira barabananiye. Rugezi iracyari mu maboko yacu turayifite rwose. Hirya no hino hose nta kibazo kabisa Rugezi ni yacu. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu aho muherereye mwese. Uyu ni umwanya kubagezaho amakuru avugwa uyu munsi tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Amakuru yacu araza kwibanda mu misozi miremire y'umurenge mu burengerazuba bwa Minembwe mu gace ka Rugezi. Nubundi amakuru turaza kuyarangiriza muri Plaine de la Ruzizi kibisanzwe. Tukaba tugusaba kuba hafi ya Master TV 1 nimba utarakora subscribe ikore kugira ngo uzobasha kubona amakuru yizewe kandi amakuru yabone ku gihe. Tariki 19 na tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka turimo nibwo Mayimayi kugufatanye na leta ya Kinshasa FRDC ndetse n'abambari babo bose leta y'u Burundi na FDLR bagabye igitero mu burengerazuba bwa komine ya Minembwe mu gace ka Rugezi. Reka twibutse abadukurikiye ko Rugezi ukwezi gushize yigaruriwe na Twirwaneho. Nyuma yaho bakomeje kugabwaho ibitero bitandukanye, gusa ibitero ntabwo byigeze bimara igihe kirekire, ariko ibitero byo kuva ku itariki 19 na tariki 20 byari ibitero bikomeye cyane, aho intambara heraga mu gitondo bikageza umugoroba amasasu akirimo yumvikana. Reka tubumvishe shefu ukorera mu gace ka Minembwe ababwire amakuru y'urugamba uko urugamba rwagiye akantu kandi. Oya bimeze neza Rugezi iracyari yacu nta n'umunsi n'umwe bazigera bayigarurira barabananiye. Rugezi iracyari mu maboko yacu turayifite rwose. Hirya no hino hose nta kibazo kabisa Rugezi ni yacu. Ibitero byaje ejo mu gatondo birya barwana ngo byo kugera aho ngaho mugoroba wa joro agiye aradeborda ashaka guturuka yinjira mu bisambu n'amayira mbazi bariya abana batero bagenda babacisha mu nzira zapanya bashaka ko kudeborda bacu bakuraho bafungiye imbere ariko batari muri defense basubira inyuma muri defense abacu basubira inyuma muri defense. Nico gihe batangiye kujya ku marezo sosiyo bagenda bavuga yuko badeloje abacu babirukanye, ariko ntaho bigeze bakura muri defense usibye ko ambushaho bari bahiteze niyo basubiye inyuma byose. Barara uko nguko kugeza mu gitondo bagusherindana abiyaga agatera isasu byinshi bikompora byinshi abacu nabo bamusubiza buke ngo bije kugera nko mu masaha ane. Abamadubu barapangana kabisa neza, babateye ku mugaragaro izuba ryaka, babatera mu nzira zitanu kandi yari myinshi mu buryo bushoboka. Ntihari habuze ibihumbi bigera nko kuri 5 by'abantu. Babatera mu nzira zitanu barabirukana, babatesha za mayiti n'ubu ngubu zirarunze kabisa n'ibintu bigaragara. Babageza naho babatambutsa naho bari basanzwe babinjizaho bita igasiro niyo babageze. Abadukurikirana twizere ko mwumvishije ukuntu urugamba rwagenze urwabaye tariki 19 na tariki 20 mu Rugezi. Shefu nubundi yakomeje avuga ko uru rugamba rwari rwiganjemo interahamwe zase zikoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda. Niko imeze, hari force z'interahamwe ziba hari ababengwa nizo zari zatunze musada kandi twamenye amakuru y'uko babasiye kubaheza inka 200 ngo nibafasha kugarura Rugezi. Uyu munsi basubiyeyo batakaje ababo batanabonye n'iyo Rugezi. Icyo ntazi sinzi n'indi zo nka zizishurwa cyangwa se zizishurwa naje nawe n'ubutazi. Rero urugamba nuko rwagenze uyu munsi mu gace ka Rugezi, hakaba hiriwe umutekano mwinshi cyane
nyuma y'imirwano yabaye ku munsi w'ejo abanzi bakaba barahunze cyane dore ko umuhana w'igasiro aho ngaho ni mu nzira uja za Mirimba nta muturage n'umwe ukiubarizwamo kuko abapfurero n'ababembe bari barahunze bava za Rugezi bari baragiye bahagararira mu muhana wa Gasiro ariko ku munsi w'ejo babonye igitero cyari cyaje gifite imbaraga nyinshi cyane bizeye kukibasubiza muri Rugezi babonye gitsinzwe cyangwa se kandi gukura twirwaneho muri Rugezi ahubwo twirwana ikabirukana ikabatambutsa naho bahoraga bafungira ikabambutsa muri Gasiro byateye ubwoba abaturage bo muri kano gace bituma bahambira. Reka twibutsa abadukurikiye ko chef n'ubundi yakomeje avuga ko muri Rugezi umwanzi yasizataye maiti nyinshi cyane na za casualty kuko ejo bakubiswe nk'ikuba babura uburyo bikorera amakajorite yabo basiga bayataye ku misozi. Naho ibikoresho byabashe gufatirwa muri rwa rugamba ni byinshi cyane mu buryo mutabitekereza kuko bari baje bikoreye imbonde za musada nishi amasasu menshi cyane bari bazi nabo ko kwirukana twirwaneho cyangwa se M23 bari muri karagace bari bazi ko bisaba imbaraga nyinshi cyane nicyo catumye baja ikirembwe baja nahitwa kwa Babengwa aho ni mu Rurenge hariho amapozisiyo ya FDLR babasha kubemerera ko bazabaheza inka nyinshi cyane muri babasubiza akarere ka Rugezi. Rero ibi byatumye abasirikare b'u Burundi nabo bafite ikayabo cyangwa se amabatayo yabo barirwa kwa Babengwa bazamuka bacenzi rimwe FDLR nayo ica indi nzira abazalendo baca indi nzira FRDC ica indi nzira. Ku munsi w'ejo twirwaneho ibavugutira umuti ibitero byose ibasha kubisubiza inyuma. Kuri none muri Rugezi amahoro akaba ari yose kandi ibi biratanga icizere ko umwanzi ibyo yaboneye muri Rugezi tuzi neza ko atazongera kugaruka. Kiriya cari gitero gisa no kugerageza bwa nyuma naco catumye bazana amesenere bemeye guhemba inka. Nshuti bakunzi ba Master TV twaba tubashimiye kuba mwemeye kubana natwe muri no mwanya w'amakuru. Nimba utarakora subscribe yikore ndetse wandike no muri comment ico wifuza cyangwa se igitekerezo waba ufite wabinyuza muri comment.